Kubli pi baro syakitup kubor ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kasni kilong. Raki ke DMO ya kasni rat dengkong kishori hanong po. Pinchlori ki kuan ban let school om ban pa bela ong kakong bi toy. Laimat terwa ka khnam syaka expert committee halor ke state reservation policy. But raki kemen kinong pang kibela job ya ka jingpang bampong. Cancer. Tumintang ina pa shikikubor ki babanya. Ka office district malaria ribohaya ka khatlai trik jalio kala rakhi ka pangya ka wall malaria de ka ba ka jingthmu jong kani kasngi ka longban pindo jat bat ban rat ding khong ya ka kesho habaro kiri ka perthai. Man usnem ka jingpang kesho ri ka penyap da ki pho million ngut ki brio hakeleng kiri ka perthai khamtam hadoba Africa Asia bat South America. Ya ka jing pang kishori la pen priang da ka jing dat pat jing jet snam jong ki per jong kin thei no way ka bakin thi na ka way ka met brio shaka way pat hakani ka sni ka tanat pen roye ka kwat ka kya health department jong ka sarkar India bat sarkar Meghalaya ka shimya ka rai ban rat ding khong ya kani ka jing pang na baro kishnong ki thau jong kari ha science hall nong po la yo ban pen long ya ka jing alang bat jing ai jing hikai ya ki pat ba ban ya khun bat ya dan na kani ka jing pang Lapen kup buram hakani kasngi ya kinong tray asha kinong tray haki health sub center but yaki surveillance workers hakani kasngi la dan lang ka doctor E Kalwing district malaria officer ribhoy hajing dan ringkat ka doctor AR Marak additional DMHO ribhoy uba pen shai lang Kharkongor district vector borne disease DVBD consultant but kinong tray na ka district malaria office but kipat ba nakathan nong po the nakata jong kani Hawan kadang ka thong yak wa kung kali India ni pagkaputay hibor away yak wa ibu ya ka thong ni wan eliminate na ban pindu ja yang di Jepang mo kasi wan ra yang di Jepang siya kata bertay mo kan masuk masuk dia they man kata elimination malaria elimination how is nam anja life ho henry kumanya ban kre ban company scam ya ban kre Keri India kejungi ka thau ya ka ba dahulu haus nam alaja tapunyo ngin persyang bantuan ya ka banyo ya ka zero indigenous malaria case ya ka mumut abang yo ang zero indigenous ka mumut ba minum dan syuk kata di sapriang jong jingpang hapo kisang tha kejungi kamun unu brio unu yo syuk di jingpang malaria Hapo siya po ta. Lan no kita di badan ke jingwan mo na kuwi di jaka wan kuwi gani wan kuwi jela jeli dia juni. Telesi la kiwan dan rei la kya ni jipang nas kuwi jaka. Kata mo dari zero indigenous. Ila ona ikis rei kimdei bang na ni jaka. Kata ri ko bang ni kong batai jeli yang the zero indigenous kis. Teknik ka thong jeli. But in the fact that the identity nakatanta jeli malaria elimination house na araja life kani ni kalau kepala nakatanta jeli way don ban kray mo bopinyo ansia ba kata ka thong ka de ko bang lima ban pa namal ni la pen dalu sama araja tna tanta ni la guna ni la khia ko ba bi jindon ko ba ndre ko om bangim de ban sistem namal ka ko menta kalau naik Jun, apa yang dalam nomor Kajalan Juni kadang lupa kajalan Juni asyik kue bagi distrik, kue bagi distrik kajalan Juni. Kita dalam kita yo ini Jepang berian, lalu lupa sispa tam di berian kisah kajalan. Ter Hendra kami yang boleh kue distrik Juni mentau senang, haru beri benai, mi haru bentai sini bagi yo cinta, kemudian ngimpat don yang berian kisah. Mo ngipatol menurut kemudian katas kejuni kedon Henry abagian mengatas kejipang yumlam kita di Jepang ini nanti ba ini lima meski di pol di kampung benayu orang senawan minum yo kita di Jepang Henry katas kejuni di bulan Indonesia dan kampanye kita kemudian nomor wali Jepang mengenai orang outbreak prone disease ini Jepang di bawah ini sekarang di outbreak prone disease kemudian keluar bangsa Sofian mau kelang bangsa Sofian atau way kita no way period dari jika tak sekarang jom
tetapi dalam minum macam state. Tolong apa lain? Masyarakat ini ketimpang malaria, nak benda banjaran kador dekat berkepotai. Nama kunung minum yang kador berkepotai. Nama ketimpang malaria dan ketimpang kabama ladan iyo ika. Kini ketimpang kapta ini berkebun rak ini ke jinja ketinduk ketimpang belak mandai kerai. Ini ketimpang malaria. Kaim juga kalau banding niale persyak pertuhan susu utilek persyak ini timpang malaria naga benda bagi dekat dolang bantu perkai tu mengipit pada Rimbui distrik ini jadi kita endemik malaria report isnyam kibayu kibala alek no mio isu pun kibayu ini timpang malaria untuk kibala amat hari tinja berkejing ratno ini timpang ban yakun persha yak jing penlong ye ki khna ret ban let belani ban kamai kaji ka District Legal Service Authority West Jaintia Hills Ringkat ka Office Deputy Labour Commissioner but Block Development CNRD That Laskin kila rakhi yak wall day against child labor haka khat artri ujilio haka hall hapo That Laskin hakani ka jing lang lawani shimbenta de ki me ki pa ba na kishnong bamarjan Hakani ke jingalang la penshai pat ba bakalong bean ban pentre bela nie ban penlong yaki khna ret ki bedang hapo khat saus nem karta ban ka mai jak po yala di ni na ka benda ka yeng kasem uba arling.legal aid council ula batai bat pen sngo thu haki kimi ki pa bat ki pat ba yaki ken don an ki bakhang bat mana ban pentre bela yaki khna ret ko hapo ka Child Labor Prohibition and Regulation Act khat khandai spa Prapunrio. Ula batai syai haki kimi kikpa yakani ka an ka balakhang persha ban pentre bela yaki khana ki bahapo khat saus nem karta. Lada ki bor jong ka an ki lap ni ki sham bagi khana aret ki tre bela hakanu kunu ka jakatre kan penshitom yaki kimi kikpa bat ikitu ki ba pentre kam yaki ta ki khana aret hapo ki kendon jong ka ti ka an. Ka ba perking bha ringkat ka kuna ka kan. Ka Labour Inspector West Giant Hills District Kong Bi Toy haka jingkran kalayathu ka sarkar kalapin kup bor yakatnat tray kam Labour Commissioner ban pitngor ladadon ki bapha bala ban pintray kam yaki khana ret ki bahapo khat saus nem karta kin pengat hakani ka an yaki try nong ai kam bat kum juru yaki kimi kikpa kani ka an ka ai jinga dakir pang yaki khana Kadaw tan rai belawan ra ya kani ka an kalong ban yada ya ka jing tulat ka bor met bat bor perkhat jong ki khana bat ban khang la ru ya ka jing penlong so pudum ya ki khana ret da ki tu ki bashim ka bu ya ka jing long lui lui jong ki nalor kata hakani ka karta ki khana ki dang don kam ban net school ban te ki jing bot perkhat jong ki ha ka puli ka puthi ka sarkar kala shambon ki bre ki bashim ka bu ya ki khana ret da ka ba pentre ha ki kam ki ba e bat ki bakya ka ba ka bor met bat ka bor perkhat jong ki kam pat kot ban kit ya ki ta ki kam kumta ka kong toy kala ken tu ya ki kimi ki pa da ka baong wat happening ka jingduk jingkerdu kim dei ban pha balai la ki khun shin rang ni ken the henry ki di ban pha school ye ki khnang ba ken kiyo hakalong bre ka man bre kum ba ka sarkar ru kala pen byang ye ki school hamman ki shnang ki thau da ka ba pen byang ru ye ki jing bam sngi kala pen kut da ka baong dei tang ka puli puthi hi ka bala ban khanglat ye ki jing le ben ye ki khen na rit đào khúc bia cái chính ấy một đợt lan một sát để cả anh để mình để đó cả anh đào lai gặp cầm cái con một dòng cá đào hấp open store kita để mình tanda dejau em yang pergi yang pilih dan jam kon TV ke kam kajing kerpat untuk pak condong di sama pun di pak kasorkan ni dele go kat waji wala penduk pendam kami ini jing de kiskur de em gusten do terahaman gi chnam de nei te hoi to midday meals de kasorkan dele go penbiang ke bang di kena mau lagi ke skur kita dah di genting kerja kita untuk pelat yang lebih gantang, untuk pelat yang lebih gantang, produk lebih gantang yang kita pakai. Kena dan itu, jauh penting kena le, orang kata kerjaan mereka untuk wanra atau jing mensu mensenam di kena. Harga kami ni kan ada yang kelam wah ini wah moyu kerja kami ni kena kami bukan sah di restoran, dan mereka kami di power dok terter. Di bahagian ini gua wanra ada jing mensu yang gini kena. Bahai lah mulai hakut, nukut obicara, ton ton itu jenis yang ini.
le chance ke pun kre khna ni itu pun ka ko ma mo tani bu chak set hado les hado asnam buna hado asnam tani yi ko fani pi a pau jar hado san pau jar te ka yo biang ko te ile pun kre khna ni bro ni kam tam je pau ni yo bun bu kre di khna bai ni ba em ji mu toy man bu kre khna kun kom do tom du ku sunong khna bu kre ma khna nong nduk sundang da su le nong ko khian ba kre ni de kre ki kam du he ta nong ba khian ba te da du blo sa su ha di khna e man bu pala skuri di khna pala skuri chi da chi por step ni mit sni bu kre ni yu nong ni ba ti da du blo ni kwa di kre di khna man lo ko chen chen ba yo ko do di cha le ba ni kam ki department bu pa ni di sa mo ko chen ba le ko bo sin di nong sa lang le bo sin mem percaya memimpin di kerja kamlang, aduk di bru lama, empor di bru start step di kerja sarkar, kita kerja kena, bahawa yo jemutoi, kamu ni kena mandi di kedang lu, kedang khod, dang sup yang day, dang sup pembe, dang sup di kunci, dang di bru he saja, dong le sup di he, pak kerja kalau ni yang yo, ukuran ben yang yo yang lagi di kena mana saat cuma di bru, cuma mat di pun di sini, bukan saat tak office kami. Jika mereka pada di kena gudang nak kena dang lu hak kregi kia bo kita tu macam kia di kita dan mental ni le jemu berkadung kena kita mana sal song di bulu caklam ben saban ben sa thoi tau ceru ko be pa kita jemu berkadung kena emotionally aduh ni kijing senyap kena le am kata inferiority ma am kijing senyap po tu kena sebab ada la skor ile mio tu la de mio kita jingim ngam kena di kena apa kasus nam itu tau kendali tau krekot semua kendali relax di kemen ukik kami kena andre pensa pi jam dibru pengkrep di sang thoi biar kena ka khun hinyo trap National Awakening Movement khnam ha ka khatlai tri ujliu kala tirwa lai tili ki mat banwan ra ki jingkala ba jingpen bet thamai ha ka mangkam mangjam la ni state reservation policy SRP kombala panjing mut da ka expert committee baka sarkar jala kala thung ban penbet janaya ke SRP banya hab durbat ki jingkala jongkapor kinongelam jongka khanam melalam khamat da uba pi saibon president bat ba James MA Neng general secretary kila let bo e ki jing ai jing mut shaka expert committee hakabai dei bat ka state reservation policy ka bala thung da ka sarkar jala bat ka jingli ai jingmut jongka khanam kalong hadien ba ka expert committee kalapan jingmut nakikin hon seng bhalang ki ryoshi met bat kum juru yakinong song shnong jongka jalahi barokwe daga population ya no population mano babon pa kini abon kita lada ka expert committee kam tre ban le unta kabar bade abi prabu persen ngin yakun lang bat kasi jantia garo ya prabu persen based on merits Tiada ngile unta ka maintenance of administrative efficiency kumbar atho ka parawan jong SRP 1972 ngin bat ega kan tiada kimla ban le unta ru teng nakale ngajongi kumangila ju yang na du sting banukang basan pau persen kali ban wan no chong kasi jantia ban ngibun pat mangi kini kilai tili ki jing ai jumot jing jongi sa kini ka expert committee maka nika expert committee bela thau ru sarkar kila khot ya ka public opinion la nika views jong ki babon balang kuntur jongi ka seng ban ai jimut alor ka nika amendment nika state resolution policy dan kala last year kali khat san tarik jom tau banai dan kala ka jongi naka por sikapor la ju ai hina do kalai poi trik ju banai mi arajar khat lai arajar pulai ila dap ai ka jing tho sa government henry kani pada kadi bakapan ka expert committee tinggal pan poi officially ya kani ka city support expert committee but kumba chupunti paiba ka ngidon kumba total hadu nyau tuli ki jing ai jimut syakadika expert committee kabanengkong ngila ajing mut cakap sarkar ba kadai ban delete no ya katuka pentin autonomous naka parawan jongka SRP ka kana spa ni puar kabar pada ngila ajing mut ba sarkar kadai ban hakam no katkum ka jingbon pai lene katkum ka population kata kadai kabanengkong lada kimla ban le kunta ban light ka jinga suthuk bakla le ka jinga fair je men rieng ai kan long no daga kompetitif ya ka prabu sen boro ni khon bai wa bawan chakmat unyo mu lada kimla kumtaru kumba ngila dawa na ka sengnado ka sri ka banukong ba 100% riban wan no show ka si jentia ti iwe ni kini kilai kita ke option ngila ai sini expert committee ka balai pada ni la jimut syaka sarkar bahaka paratu jongka SRP ma ka
kala don iwe ibenta baga tho ba kajing pha kam kadi bendei bai daga babudru ya kata administrative efficiency te nakalenga jongi ngi ajing mot kan ba kan don kata kajing maintain ya kata administrative efficiency kam dei ban don kadi kajing carry forward ya ki posi of her kumbala ju longa kini ki por adab te kadon lu kebenta ka wasau ka bangila ajing mot chul government ngi ongba ya kani ka badai ka pha jong ki tribe ki badai bai jongi indigenous tribe jong ka state kam dei bandai sikiwi pada ki bam dei ki indigenous tribe ka state kum bala long boros kata ya ka benta jong garu ka polisi ka ong ba ki bam dei ki garu ki banang tang ya ban keren garu ki batip ya garu itu dusur garu kila ban sim bah ya kani ka benta jong garu ti ka ong kani kalau bam ya bat kani ka resolution ka bandai specifically tang ya ki indigenous tribe jong ka state ka jongi ti ka ba adin pada yang ngila Katanat Sumar Nongpang Cancer State Society of Meghalaya and Oncology Department Shillong Civil Hospital kalarakhi kemen hakakat artrik ujeliu yakasngi job ki Nongpang yakabampong National Cancer Survivors Day bala aikar teng ka jingkemen hakajing im kakong Mazel Amperin Lingdo menteri kakot kakya klalong kakong san hakajing lang bakir pang hakani ka hospital Hakajing kren kakong amperin kalaya ro bat dia kemen lang bat kitu ki belakar dem ya kajing pang bampong hasla kejat da kajing job jongki banyo biang ya kemet kapat ke bakoi bakya kani kajing job jongki ya kajing pang bampong kalong shisha kasngi ban rakhi kemen shi junom kalong ru panyakun persya ya ka bampong lani cancer kamdei tang ka kamram jong ka sarkar hanre ka deiru kajing ya kun lang da baro ki brio jong ka jela ka sarkar kalapin biang ya ki jing dan kamban sumar ya ki jing pang bampong kani kalong kami kalaya ro ya ki jing tray jong ki doctor ki nurse ki technician bat baro ki badan kiti ha ki jing sumar ya ki nong pang ki blayo ya ki jing pang bampong da ki kiti bat ki kitien ki bajam nut bat bajai jai Usampat Kumar Principal Secretary Department of Health and Family Welfare ulakin tu ya ki pai ba ban One Shaw Hospital ban sha examine biangpor kanang ban la ban sumar ya kani ki jing pang bat ban pen kwet ya ka Kibakran hakani ka jingyalang ki kintup ya ka Dr. A. Maulong, Head of Oncology Department Civil Hospital Shillong, Batru Dr. F. V. Karshieng, Director of Health Services MI Department of Health and Family Welfare. Now, I am Marshaldon Larnyang. I live in Mokhar. A special thank you to Dr. A. of Civil Hospital, who took care of me during my treatments for cancer. Lakon akatattaha lengattaha ramsatattaha ligamen angaya pesan agane for nadabla the hospital in cancer in 2023 and June 8 hospital Sakonjani alamat ay civil hospital taken that for sister doctor and project taken Sha bom dusman uba Saulin Suting haki MLP Dauki President Gaseng National People Youth Front NPYF uba kit nongrem ula pentip siya uba Preston Tensong ya kajing bom dusman jongki pulit MLP Dauki ya uba Saulin Suting unong ay dawaikin bat hadu ubo onda jam job kamet kapat uni urang ba usang usa ha perdiwa hajan Dauki kipulit Dauki kilakin no ba uday ubreo na Bangladesh kat ba uni urang ba udan ka epic bat kumjuru ka Adhar India bat uday ubreo kari India uba kit nongrem ulakin tu ya uba Preston ban pinshitom ya ki pulet ki badan kti ban bom dusman ya uni urang ba krem ki daw ki babyang las ngothu ba uba Preston ulakular ban pha to kit hau SP West Giant Hills halor kani ka jingja pada baik ya ka home police ngamar ka tu ka jingjia ka bangi layu i leng ba ki lat patai ka bot leng ba ki social media hak we dei bat ka tu ka jingsha pensitom trong tu wei urang ba nang tai na ko than perdiwa haki polis trong ka Dauki police station kata ka ka bangi hadin bangi layu i ka tu ka jingjia pat hadin bangi la wat jingtip ya ka daw ka bana kaliang jong ki utai urang ba la sha pensitom ki polis kalong bai ba ka tang ka daw ka ba ki suspect la ki perkhat bo ni ubreu udai na ula bandai u bana Bangladesh te
hadin bang UI ketuka video ka bala viral mentah ngi sotu ba nakaliang jong ki police kila pensitom ya u tei urang ba bat nakaliang jong i ki samla jong ka National People's Youth Front i penpau ka jong sokhia balada ki breu ki babat ya ka an kum ki police kan tam ki badai ban pek ya ka sop ya ka san ki badai ban yada ya ki nong song snong han ki simpen ban ya ka an ha ka ti da ka ba syok pat pen mesau ya ki breu tang da ka ba ki perkhat sniu yano ki delor kata nongrim iwan sau deputy chief minister pan pau ya ka jing sokhia jongi ba ki bakum kini ki jajing ja ki nom dai syok ban ja bat ngila kerparu yu deputy chief minister jongi ba unhap pan pensitom ya kini ki badon ti ha ka kam batru ngila dawan deputy chief minister ba unai da ka inquiry ka ba tenge leng ba ka police department ha ka bide bat ka kam kata ka ba kamade marla dalap ya ka jing sisa na ngej kam ba nakaliang ka police department nakaliang ka department kin pensitom ya kini ki police ki badon ti ha ka kam pan pensitom ya uti rang ba iba shooting nakaliang jong deputy chief minister ula tep kular hakmat jongi ba immediately un pha ya SP jong ka West Chantia ba un hapan le ya ki inquiry but shimru ya ka action la dalap kat kum ka ba ni UI ha ki jing sha le thombor jong ni urang ba hot kani ka jing le jong ki police ha ka jing perkhat ka jongi ba ku mangaong ba nakaliang jongi hot ni de ki samla jong ka NPP ka bela mai sarkar tenrei ni khme lenti bor ba ka jing ya jan hapreng jong ki pajba bat ki police ki badai banlong ka jing singai nam da ki jongi ki pajba haklek akawan kadi banlong ka ya jan hu kata rei leng ba ki jing le ki ba kum kini ki ba supen sitom en pen mensau bat kat kum katu ka video ka bang UI kalong ba hadu pan pendaj do tok so kalong ka ba susi tina kata ka daw ngi pen pau ki jing sokhia ba kum kini ki jing ja kim dei ban ja bat hakaju ka poru ngi kwa ba ka jing ya dei hapdeng ki Kito baro kilang kikubor kibawan shpi na ka Don Bosco Media Network.